Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa akaida fo ne falasifo bi yese on the nebeba form no enye no ba papa no oye spirit da bia osofukum chacha meke me se papa Owusu Bempa oye honhom oye spirit o de neba form enye yie patcho tio obi ewu obi a odi sofu Owusu Bempa echi. That's a free papa nechi baye almost 3 years. Baye almost 3 years. Tieni yo. Nyansani ntie. That's a wakuwa. Yama nebusu ya yako. Ema nebusu ya yako. Now Jimmy Four. That kwasiye Jimmy Four broga. Kwasiye Jimmy Four broga kurasini yale Four. No ababe jina wana mase ya mkwache Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa. That Wose Kwame Pepra, Eden Wabusuya Penny, Jimmy a won Jimmy, any Wabusuya Penny or Dimu Coco Fuakosi Awa. Now what cotton cocoa nedino. I then honor the Oma Prosi for one question. Sabi Nipawua, Yana ye Persia Bekensam, and some woman, Antia, or free papa nechi quiet, not 3 years. Wakwana wawua, ana wakuwa, woo da woman Pebia. Now would you say we won't be Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa kon say boy ni ye video na oye video na ba bontin nti no na any Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa na eku no na mamichia Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa baby a obia nyame nipa nyame inshrawo na omawo enkwan ewa na dabia ya na meka se video bi owa ya na me ya no sofukum chacha me yema enkwasiafo ya se video no me nyema nyansafo etunim nyansan ya meka ho asem eme soso eme jemfa unim nyansan eme soso eme jemfa ya me yema enkwasiafo any a Jimmy for. Once a we are so be a word Jimmy and word Jimmy. And a woman me ye Jimmy. Ya would to make the wall. Or to make the wall. O papa Jimmy. Or to make the wall. That's in a year to be we are seno. Or say ya dear be or formoha. By Jimmy and will be a word Jimmy. Yes, one sabi at the da. Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa. Papa nyami shraw nipa etan wache nipa ekuti a wache esoliti a wache ba di nyami shira no nipa entumi nse ne da. Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa akaida fo ne falasifo bi yese on the nebeba form no enye no ba papa no oye spirit da bia osofukum chacha meke me se papa Owusu Bempa oye honhom oye spirit o de ne ba fom enye yie ena de nyame aka woni hu bia na bam. Numbers chapter 23 verse 19 Bible say onyankopon nye nipa ene wodi atoro ana woni pa ba awo beka bibi e de afa Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa wa emamu da that ya na meka se won hwe obi ewu enye Jimmy ne nkwase atan a ya mode tan papa na eno na ya na me ba na me beka bia da kwase bia wa Jimmy ana no nsuo atise June July na wa begina wo se ena sofo no ena kum chacha no wanye sofo menye sofo meye konfo ma de atom na Jimmy fo bi abegina da sofo no ena nyame mfre me wonana ene wo se usi Jimmy fo no ena afre me da sofo no ena minimum secret me ya oya me de beba kwase akeka we yawo sabe mi kotu abayagu ana mi tonkoke wo se wo ye broga ana wo a wonya broga no sofo asem aba waye wanu nsuo so o kire ben ya beka bi na wo de wo to me beka bi na me de me beka bi ya da wo te wonom se me ani o defend ya sofo
that wo no baka bi no wo defane a confirm hwetie medinyan se nkwasiafo ni bitirim munya sofo wo subempa no onye ni nyam djuma obi ewu obi ko wu ya wo se ye nkwache papa no pato tiyo obi ewu obi a odi sofo wo subempa echi aya frɛ no ono so di wo subempa saa. That's a free papa nechi baye almost 3 years. Baye almost 3 years. Tieni yo. Nyansani tie. That's a wawua. Wawua die. Nipe biya bewu. Psalm 89 verse 48. David se be ma ben ote ase ya obeka se onwu. Obiya bewu. Na wawua. Yama na busuya ya akọ. Ema na busuya ya akọ. Na Jimmy fo. Da kwasiye Jimmy fo. Broga kwasiye Jimmy fo broga kurasini yalefo no aba abegina on say enkwache Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa na wose kwa me pepra ene wo busua pani Jimmy a won Jimmy ene wo busua pani a wode mu kokoo fu akosi awowa na wakoton kokoo na die no ade no de o ma prosifo nkwache no da sani ya chini padi ya sekansa won prison kayema obi echi 3 years wo free na chi amen sema ewo mu kura no sabi nipa wu a ya na ye pese e be kensam ensema ewo mu no anti a o free papa na chi koye na 3 years wakona wawu a ana wakowu a owu da wo manipa bia na wodi se wowu ni be sha Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa kon say boy ni ye video na oye video na eba abonten ni nti no na ene ye Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa na eku no eti yan kwache no wan kasa wudidi a wonom nkwan wudidi a wonom nkwan na o kasa na waye wa boy chesa wa ya kansa wa pantan den sa atwomo waye wa pantan den kwasiafo ni bi amugu social media and so Jimmy ni nkwasea keka na yen kwache Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa adenti a wo bi yewu wawu no yen kwache no uye police uye CID adana wo de on kwache no otenkwa da boy no awawu no doctor aye promoting aseden pacho uye busuyani wonim de yekun no ya nam wiase ene bi pikum nipa yade a wodi obebre akoma yade a wodi obebre kum nipa wo ye doctor wonim de yekun no awo biti ne ba bi a wo ose ye nkwache no you can be kase ye totally bad dadas is totally bad dadas mata Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa. And so still, Ogusu ye kasiye, still Ogusu ko. Iti me bana say, me babu bomba some left and right. I was social media and so on. No abejina no anya sofo. What's that can say me nya sofo Ghana economy. Pacho, I pay 10%. And 20% abekam. And then abekam bi. Iti Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa. Ba bia papa wo bi enyame hraw. Na urade nyankopon yo kese mo start say mo hwehwe papa nani guase ene na hwe ase ene ne fombo no still mamuda if you say the enyame yeshra no ni pentumi se ne da Zechariah chapter 2 verse 8 urade nyankopon ka kire Israel for say enumonyam nti na masoma mamaman a wa fo me nchen na de wode ne nsa kam no wode ne nsa wonyame ye ni kosua de otere ne nsa eka Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa kire ne so keke no wode ne nsa wonyame ye ni kosua Isaiah 52:7 also obi o kenyame yesem et se Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa no ne nasim futuro kura no Bible say eye onyankopon fe Numbers 23 verse 8 was e beye den ene obi onyame monidua nipa dua bobeka no na ebeye den ene obi onyame no me no nipa no me ebeka no Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa nyame hraw media de osofukum chacha media no onyankopon hraw na awurade nyankopon enye obi akase I love you and I like you
wo do me nyame no wo tan me a nyame ma nwu atofo wuo da wo be wuo nso no wayi ase ensuo nto ye de ufu ndake kwa entofom na emumu bu na ngu ase enkan. Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah, baby I will be in Yamishra. God bless you. I love you more. Bye. I thought my ailment was medical, but no, until my daughter dragged me to this hospital. Prophet Dr. Abednego's teaching hospital, where they apply Castoplanto technology for treatment. And by Castoplanto, I mean spiritual treatment. So, in all, thank God for Castoplanto technology treatment. That is why I am alive today in one whole piece. Oh, Shisha, and only one Juba, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International, or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576 or 027-897-7215. Yes, Mone Jumo.